Situacija s vybežencami na području opštini Šič se premenjuje každý čas. Pred poladňom na hraničný prechod za Tovarnik stihli već jak 10 polni autobusi, a vybeženci tako i nastavili drahu pešo prejk poljoh do sušednej Horvatskej. Pomahaju im čisleni volontere zo zlanč paketami i vodu. Poneže hranični prehodi na Tovarniku, Principovcu i Iloku zavarti z boku Horvatskej, kasnuješe jedino hranični prehod na Batrovcog Bajakove. Vyveženci še ne zatrimuju u Šidze, a je ponahljaju prejk Hotara do Horvatskej, do budinku na Principovcu še javeli jen Daskeljo familiji, dostali zdravstvenu i drugu pomoć, napoljnjeli telefoni i tako i predluželi dalje. Za Šidu otkazani međunarodni hajziban za Austriju na 13:30 hodin, a najavene otkazovanje hajzibana co ruša za Šidu za inožemstvo i na polnoci. U Šidze še otrimuju nješka i čisleni shatski služboh zadluženih za vybežencov, ktorí za teraz bardzo dobre okončujú svoju robotu.